Эми кезек тугандар, ошо спринтерлерге келип жаттык. Көрүп турганыңыздардай эле, бул чыгарышта мына ушул будка, киши ташыгыч, свежий перегон, учетко коюлган Кыргызстанда жүргөн грузовой пассажир баарын тартабыз. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бүгүнкү аба ырайы ушундай. 25 декабрь 2021 жыл. Вторник Бишкектебиз. Ушул 215-тен коштойн грузовой пассажир 2008 2.7 сидай мотор, коробка механика 6 ступка, баасы $11,5 миң сурап жатыр. Грузовой пассажир. Ортоңку ретте дагы отургучтары бар. Бул жерде достор Rex Maxi Baza 9 кат холодильниги бар. 2.7 сидай мотор, 2010 жылкы 178 000 километр жүргөн, баасы $22 миң. Пассажирский спринтер Maxi Baza 1 каттуу 313 мотору, 2003 жылы, көлөмү 2.2 сидай мотор, механика. Баасы $8,5 сурап жатыр. Кузовдору жакшы, жумушу жок. Дукскат грузовой Maxi Baza 413 учетко коюлган 270 000 километр жүргөн, 2010 жылы 2.2 сидай мотор, баасы $12 миң. Холодильник бар, эске алып коюңуздар. Средний база пассажирский Rex 267 000 километр жүргөн, 2008 жылы 2.2 автомат, $13 миң. Дагы бир ушундай средний база пассажирский Rex 2007 жылы 2.2 коробка автомат, өзүнө салон, баасы $14,5 сурап жатыр. Коробкасы автомат, эске алып коюңуздар. Спринтер 9 кат будка 2001 жылкы Кыргызстан учетко коюлган 2.2 сидай мотор, вариант бар экен. Номерге чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Баасы $10 миң деп сурап жатыр. Рамасы. Ушул спринтер свежий келип тур достор, 9 кат. Бүт маалыматтар жазылган, бирок баасында келишимдүү деп жазбайыптыр. 2005 2.7 автомат, 220 000 километр жүргөн, 2 номери бар. Дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы. Спринтер үстүндө атайын уже жасалганбы же заводской ушунда багажниктери менен турат. Номерине чалып баасын сурап көрүңүздөр. Свежий перегон, грузовой пассажир. Негизи заводской грузовой пассажир экен, бирок артына полный алып салыптыр. Азыр грузовой болуп турат. Жылы 2005, 2.7 коробка автомат. Баасы $11,5 сурап жатыр. Машина расхромашка болгон, бирок азыркы учурда оформление боло элек дейт. Дагы бир термобудка 9 кат
Көлемі 3 тидай мотор. Üstünde холодильникті көріп тұрсыздар. Üstünde холодильник бар. Басы 12,5 сағат жатыр. Средний база грузов пассажир 316, свежий перегон, көк түсті 271 000 километр жүрген. 2006 жылда 2 GT коробкасы автомат, $13,800. Дөңгелектері. Идеальный состояние екен, тоғындар. Күзуында бір да жерінде жұмысы жоқ. Үшінің жанында Rex грузов пассажир 285 000 километр жүрген. Жылы 2012 механика. Германиядан келген. Басы $11,500. Растамашка болған. Оформление бұл элек. Бұлдағы средний баса грузов пассажир. Күзуында бір да жерінде жұмысы жоқ, сызылған жерлер жоқ, жақша балда келген. Чалып сөйлеш көріңіздер, іздегендер болса. Дағы бір үшіндай грузовой. Rex 2007 жылғы, 2 GT, коробкасы механика, свежий перегон. Басы $12,800. 2 GT, седай мотор. Грузов пассажир, Sprinter 413, седай мотор, 2006 жылғы. Басы $12,000. Салоны. Коробка автомат. 2.2 седай мотор. Дағы бір свежий перегон Maxi база грузовой 9 кат 2001 жылғы 2 GT седай мотор, коробкасы механика 500 штука. Германиядан келген. Басы $16,000. Sprinter средний база грузов пассажир. Свежий перегон. Жылы 2002. Басы $10,000. Шындай көрініште тұрады. Қырғыз нөмірде учетта тұрады. Дағы бір грузов пассажир средний база. Жылы 2002. 2 GT седай мотор, коробкасы механика. Басы $8,800 сұрап жатыр. Туғандар, мұнашыл бір скатту Maxi база пассажир Sprinter өте срочно сатылат дейді. Жылы 2003. 2.2 седай мотор болшы керек. Көлем жазбалыптыр. Басы $7,500 сұрап жаттыр. $7,500 срочно дейді. Номеріне чалып сөйлеш көресіздер. Мен аза артын көрейін. Maxi база 9 кат грузов пассажир 96 жылғы 2.9. Басы $10,000 сұрап жатыр. Салонын көрелі. Артындағы усиление болып жасалып тұр. Жерден біраз биік болып тұрады, башқаларға салыштырмалы. Volkswagen LT45 Maxi база тұрады.
1 скаттуу грузовой жылы 2001-25. Механика баасы 6,5 сурап жатыр. Азыр артында көрелі. Рейсору. Макси база грузовой.